What can SITE do for you? The Center for Innovation and Technology offers a business opportunity to engage directly with your market online. We also offer media training workshops, live streaming, documentary production, and events management. For more information, visit our website and social media platforms. Don't forget to like, comment, and share. With SITE, you'll never miss a thing. But at the end of the day, so people must find money to pay. It was 50 cents this month, it was 8. I think government have and the guy will budget. I think it's an issue that we need to listen to say because the also about over Asakhe Dona Ndebele Mama I'm very good at something now. It is Poland. Over we take down visa. Amanye ama-families mina ku-social welfare and abantwana ukubanika ibhakede kufana ukuthi usuyeni akukancedi mali ngoba that bucket ekusende iporridge itemini itidamba and on top of that they must those child in the family they must find 80 cents to pay from who so kufina ungasekuthi bayasebenza somebody is gaining and that's singasakwazi amasaka I think it must go to a situation. Roman Masala so I don't know if you point to but I did not to aid on that, yes, that issue. I don't put to explanation, but some rules that I can't answer. That is what I mean. When we got this opportunity, first of all, they will share, in fact, 2 households, they will share 1 day. But this is not a matter. But the population about to be eventually, so 10 people, they will share 4 bags. So, that thing does not come from the directive. It was supposed to be a 1 person, 1 bag, or 2 people, 2 households, a bag. But now, the way our freedom or else to suit them, or when you have salary, extra bags, but according to what we do, I think in Muslim, for 2 floaters. Labafana sibaselector ama-offloader right singaselecta ama-offloaders namanye ama-offloader kube sokuthiwa lawa abafana labo basebenze kakhulu deserve ukuthi athole ebheke eyi-1 so my question was ungabe kufanele sebenzile ukhethwe yini mina ngitheme we-1 mina ngithola i-20 kg yomibhaketi Ufana lwente kahamba eofloader kwalo setholisana from which directive ayobona ukubona problem yena lo welfare obuya kuthiwa udini uyazenzela indlela afuna ngayo ekudleni kwabantu ukuvela kugovernment that is corruption akusenziwa ngendlela okufanele kushewe ngayo people but lo muntu sesenza i-decision yakhe iphezu kwabantu. So this was with Katuana 50 cents now. Last time we have 75 cents. Okay, 75 cents per person. Now the shape in there. Finally, it was 75 cents to try to transport. What else would also teach a lot of travel with 10 4 bags? Yes, I have about 50 cents. Say method by. I don't put you in a fair and so on about but in an air with money about which line for the father is of 7 no extra incentive. So Tina what you get if you take this together, this case over Tina is a marriage. We are over very good to make it. We keep 75 cents there. Oh, so far, 17. Yeah, I so if you don't
lama ngiveli khona e-social welfare. But engunanzelelayo ukuthi njengomuntu womthetho okwenza libe le ndlu ezinja ngithi ukuthi akulamthetho ogavena indlela okumele abantu baholele. Ngiyakuzwisisa ukuthi akulamthetho kodwa uma kungelamthetho it means ukuthi awusoze uhambe wena emapholiseni yokuthi umuntu lo we-social welfare usephambanise lo umthetho wafika wanika abantu abakhe kungaqedala ukuthi unika abantu umumbu ngayikho. So endaweni ezinjalo kungelamthetho kuba nzima. Kodwa kuyabe kumele njenge-community eqoqekileyo lithole usizo ngale indlela engizayisuggesta angithi siyancedisana lapha ngisho ukuthi nazenze welfare zasolve indingo zenu kodwa yikubonisana njengoba sithi noma kumchairman lapha angazi into council yini oyolungu kulo councilor o-MP ukhona nje usebakhokho ubabatha nemakhokho ye kathi kungaba njani ukuthi kuxoxiswane laba be-welfare even umumbu ungakafiki babathalimani ukuthi kathi indaba yomumbu leyo indaba singayichasiseli abantu ibe sobala ngoba kwenza libe lokukhonona yikuthi liyabe lingachasiselwanga ngokuzwa kwami liyabe lingakwazi ukuthi kumele kuhambe ntweleni 75 cents lamhla yi-50 cents kusasa yi-80 cents liyabe lingakwazi angithi kodwa uma ukuchasiselwe kuba lula uyakuchasisela ukuthi hhayi imali leyi-50 cents yokuthwala umumbu usuka let's say e-GMB usiza ngaphi usiza ehholo ngoba indleko yebo ziyatholakala ngeke siziswele imoto la ihamba ngamafutha uma umuntu ugovernment kakhali ikhosti liyani liyabe lidinga ukuthi lichasiselwe lizwisise lingabantu abadala liyazwisisa manxa litshelile kodwa nxa ungatshelwanga kuba nzima yikho lapho layo secabangela khona ukulani kule corruption iyakuzwisisa abazali so mina i-suggestion yami izakuba yikuthi kube khona ukuchasiselwa ukuthi umumbu uphiwa abantu abanjani xa kuyi-government grant then batsho ukuthi hayi umumbu lowo uvela ku-government awulani le party kumbe ngoye-party kumbe kuhamba njani libe lempendulo to imibuzo le elinjani elilayo mase lichasisela ukuthi umumbu lowo ngoka-government awulani le party selichasiselwa-ke ngendleko eziba khona ekubiseni lowo mumbu ukuthi indleko lezo sizazicela kini ama-beneficiaries ohlelo lolu so uma imali yani sitholakele ihanjiswe ngale indlela ihanjiswe ngale indlela kube sobala kubani lobani so kathi ngesithaya uma usubizwa kuthiwa kulo mumbi babudonald ngolo sukwazi ukuthi hhayi umumbi lo ngwani ngohlelo lukahulumende okuthi ufide abantu abantu baqalisele somewhere akuthi ukuthi bazakhamba indubo zenu zonke ngokuthi lani ithole kwani okuqalisela kumbe okubanga angithi bazali ye ngibona indubo leyentando yona lelo babathalimani angazi ukuthi nibabuze yini abe-social welfare masebebuyile ukuthi kathi vele into zomumbu lezi zihamba njani kumbe linokweni ukuphila yokuqoqa abantu ukuthi hhayi kuthiwe ngiyane ehholo ibizo lami uSendamani uSendamani ngisebenzela u-member of parliament we-Lower South constituency so indaba yomumbu leyi affecta wonke umuntu ngomlawayo actually vele Zimbabwe but I've noticed ukuthi ama-problems amaningi abuya ngokuthi umumbu lwana nxa kuthiwa kulo mumbu ohambe emakhokho wa-constituency kumele kube lo muntu ohambe social welfare osuke emakhokho kuyathatha umuntu abantu labana bangabuya bona lo muntu zabakwazi njani ukuthi kubuya amabhesi abantu lina inempele libe representative ehambiye iye kubuza ukuthi kulamabhesi lithe liyawaletha ngale emakhokho mangaki angithi lisuka khonapho you should involve ukansila wenu lo member of parliament nxa kuhola umuntu lo majority of the times sileBulawayo South siyalizwa ukuthi siyahamba lapho kuhola khona umuntu we oversee what will be going on ngoba esikhathini esiningi abantu be-social welfare abalazi nxa befika lapho utiye uyalazi lonke hayi lina kalazi lonke kodwa kulo muntu ayabe emazi eliyabe besebenzisana laye kwaye umtshela ukuthi ungabhala phaa kuphela phaa nanti majority of the times bakhona phela abavela ku-community abadlala i-leading role yikho kwenzakalazi umuntu enolana bedlala i-leading role kumele lithi mina lanxa bengakafolisi like limbuze ukuthi anti wena ngodlala unumber 9 la akusitshele ukuthi kubuya amabheka amangaki
Nxa senza ama-meeting nama-residents association, o-chairman kumele bayidinge i-representative ye-social welfare izokhuluma kuma-residents ukuthi hayi thina nxa si-allocate umuntu si-allocate ukuthi lo ngwabogogo. Nxa ngwabogogo bayakhuluma vele ungakavumeleki ukuthi ngwabogogo. Nxa ngumuntu wonke njengoba khathesi sifuthi upresident anti wathi ilizwe lonke liyaswela kulakudla. So wonke umuntu kumele atholeni. Anti ngupresident wakhuluma njalo. So la ndiyababuza unganiselikhater. Kodwa lingaswela umuntu okhulumayo majority of the times kuba le problem. You need to be able to track them for you to get transparency. Kumele nibalandeleni. Nxa besithi siyabuya phambi kokusasa kuhleli kathi kuyalobani owalapha. Who is your focal person? Kanti kulo muntu ongafike emuzini wakhuluma nabantu engabonanga muntu angazi ukuthi kuvuke encedisa konke but majority of the times kokubulala institution ukuthi abala muntu abafike bathi sifike ngowophulanga nguye okwaziyo ukuthi kulezinto ezingaki. Ayinti vele nxa e-social welfare kuyaziwa ukuthi izinto zingaki. Yikho nxa umuntu ubuya phela besithi ngale kuhamba 800 bags baye bekwazi ukuthi 800 bags ziyakhona abantu. Nxa behambise emakoko bayakwazi ukuthi izindlu zincane kodwa abantu baningi. They haven't eaten anything and you find them being tossed around like I don't know. That's unbelievable. It's unbelievable. But then at the same time, the solution, like what Ubaba from the MP's office was saying, have your people organized, go to the source of the maize. Who gives you the maize? There must be people who monitor from there right up to distribution. We have got a hole here in Thorngrove. This place is underutilized. Why can't you bring all our maize here in Thorngrove? We sort out. Oh, Thorngrove is organized. Yes. Sorry to say that. We are organized, and I'm talking from experience. Why can't we have, allocated beds of maize here in our hall, and then we do it, we distribute accordingly. It's as simple as ABC. Please help the old people. There is suffering inside. These people, the old people in Thorngrove are suffering, and no one bothers to look at that. Anyway, thank you. That's what is happening. kulezalwazi kulamaxhego kodwa yathukamba ngani ukaunta nabancane bahola njani izalwazi nazikhona angadala abakhona two ezindlini kulabantu adala abarentayo yabe renta kulele ndoda uzothiwa umumbeni akawutholi bawushota njani naye irenta kulezalukazi tomguzungwenjabo bantu abaholi imali kodwa yathukamba ngani abantwana abancane yibo abaholayo yethu kulabantu abadala yena yamamazenze kazithi ama-50 kaona lawo into leyi isebenza indlela esebenza ngayo. I know ukuthi kule ndawo yama-orphans kule ndawo yabantu abales-privileged, but the only way you can be in the system is you have to be registered by the system. Ukuthi uzukhola imali yakho nakumele ukuphula phakathi kwelist yakho. So endaweni eziningi I've noticed ukuthi uyathola ukuthi abantu abaningi don't go to social welfare kuyalandelela ukuthi uyabona ukuthi ngobani lapho sekugile but awufuni uyamdingela incwadi ye-social welfare ukuthi abe thola usizo ngale esibhedlela. Angafika ngale seqalisa ukubhadala susola futhi. So I think the issue is to go and register the social welfare first. Then usuka khona uncane ngaholanga suza uhambe umuntu wamboda la phakathi kwesijini but kathola then you can start dealing with it. Ukuthi sike we all must be together on issues. You see this ground here. Master plan, if I can recall, master plan. That master plan there on this ground is meant for a shopping center. The whole ground. It's a shopping complex. So, to my surprise, omunye kumbe mubani at council lapha sefaka ama church. Yes. When we went to apply, I think Uncube knows.
When we went to apply for the old people who Tibabe is in card, we applied over there, the crowd learning hard. We applied for that crowd. The council replied us and said, no, that area is only for church buildings. But now, to our surprise, they don't develop a church site now. Shopping complex. We want to know that area there, Mubani or church buildings. Because as far as we are concerned, it's supposed to be developed into a shopping complex. And secondly, always two, the issue of title deeds. Title deeds, the whole of Thorngrove, agreement of sale. Each one has an agreement of sale. The agreement of sale was between council and the landlord. Each one was given a figure to pay out for the house. Right. When we paid out, most of us, I think the majority of us, have paid out for the houses. Now, if I can, maybe, as I'm saying, they have their title deeds. They've already paid that agreement of sale, but they cannot afford to get what? The title deeds. Right. Now, how can you come and say it's when you've already paid out for it? You've paid out for the house, and you come and say it's because of his credit. No. Which credit are you talking about when I've paid out for the house? I'll stop there for the time being. Okay, vasalomele sikunanzelele ngomthetho angithi ukuthi okumele sikunanzelele ukuthi indlu uma usithi indlu ngeyakho uthi ngeyakho uphethe iphepha qanisele khonapho indlu uma usithi indlu ngeyakho usetha ule-title deed angithi kumbe ule-cession agreement yaletshiwo ngubaba eliyiphiwa yikhansili iphepha elideleliyana elitshiwo ukuthi ikhansili ngaleli langa ikuthengisele le indlu angithi lawo phepha womabili yiwo atshengisa ukuthi umnikazi wendlu ngubani uyakuzwisisa. Yeah, title deed being the most important document etshengisa ukuthiwa yini ye-right ngomthetho etshengisa ukuthi lo nguye sibili kanye umnikazi qho ngoba le i-cession agreement iba lezinye iziphithi eziba khona but i-title deed ingathethekile ngoba linejistiwe le-deeds office ukuthi le indlu ngekababa uzibani ngekamama uzibani. Uyakuzwisisa bazali le i-cession agreement ibhalela ngane ekhansili angithi isivumelwano lakusebenzele ekhansili ukuthi ikhansili yakuthengisela le indlu izabuye emzini lakho isisho lama-terms i-agreement lana iyabe ilama-terms atshoyo ukuthi wena ubhadala malini indlu izakuba ngeyakho nini uyavunyelwa yini ukuthatha ama-title deeds thereafter. Uyakuzwisisa bazali yingazi amakhesi ayachiyana ngezindlu. Thorngrove is not different from amanye amasebhabhu from okutshiwo ngubaba ayichiyananga lokunyanya enyanyakuzo kwamanye amasebhabhu ukuthi kona izindlu lezi zaqaza ziyi-session agreement naleyo ekhuluma ngayo efanele ekhansili angithi kuye nxa usuqedile ukuyibhadalela usuyacela imvumo kukhansili yokuthi bakwenzele ini ama-title deeds sebakubhalele recommendation sekuhamba kusiya kuma-lawyers akho uze uye uthole ini ama-title deeds akho. But engingakwaziyo ukuthi kona abaswelayo ama-title deeds lapha eThorngrove kwakuhambe njani amakhesi ayachiyana njengokutsho kwami izinto ziyachiyana kwesinye isikhathi uyathola ukuthi owayengumnikazi wendlu obhaliweyo ephepheni laphandle akasekho angithi ezinye izindlu uthola ukuthi kona ama-rates awabhadalwanga kulezikweleti angithi isikweleti esikhulu size sibe ngakho sizathatha ivalue angithi ukhansili seqine sithi kona okay indlu lesi sinjani sasiyithengisa ugcine sekungena into zomthetho kanjalo angithi angazi ukuthi ezeni indubo elinazo zathatha case by case basis kodwa okumele kunanzeleke yikho khona lokho ukuthi umnikazi wendlu umuntu obhaliweyo laphana ephepheni wena ma ungasimnikazi wendlu sekumele uchasise ukuthi wena ulaphana ngaluphi uhlobo wena ma usiyadinga ama-title deeds ibizo lakho lingabhalwanga kulelena iphepha uhamba ungubani
une-power of attorney yini ekuvumelayo ukuthi uyerepresenta umnikazi wendlu? Uma ungena power of attorney vele abakulaleli ngoba awunamvumo yokumela umnikazi wendlu. Yakuzisa bazali. So lapha zathanda ukuthi senze imibuzo, sizama ukuthi imibuzo yethu ibe mfitshane, ibe straightforward ukwenza sincedisane abantu abaningi ngesikhathi esincane esisiphiweyo. So zathi imibuzo yethu icace ingabi lokulandisa okude. Siyazwisana bazali. So zathi imibuzo ngizwe ukuthi bona abangatholanga ama-credits indubo zenu yiziphi. And usisi uke wakhuluma ukuthi ngama-eviction. Mase ni-evictwa emthethweni weZimbabwe awu-evictwa kungela court order. Awukhitshwa endlini kungena court order etshoyo ukuthi kodwa wena sekumele uphume lapha endlini ngesizathu salesi nalesi. Liyakuzwisisa bazali? Kumele okuyayo ekuxotsha atsho ukuthi nanti iphepha livele emthethweni okuthiwa yi-court order elithi phuma lapha endlini. Ungaba uliloja, ungaba kumbe kwenzakaleni angazi, emakhesi ayachiyana. I-eviction ziyachiyana, i-eviction ezinengi esizijayeleyo nezabantu abangabhadaliyo ama-rent. Uma ungabhadali i-rent vele into yokugcina endlini yomuntu badala yini ukubhadala i-rent. Uma ungabhadali i-rent awubhadala amanzi, awubhadala imagetsi, uhlaleleni. Awuzugcinwa yinkani endlini yomuntu, ugcinwa yini? Yimbadalo yakho. Uma ubhadala ulandela isivumelwano elasenzayo lendoda, akuna reason yokuthi ube evicted. Uba evicted ngoba awusafuni ukuphuma endlini yomuntu. Ngapha uyadefaulta awubhadali kuhle. Kumbe kukhona usukwenzela 6 months kumele unjani? Sekumele uphume, angithi? So uyathola ukulendela ezinjalo umuntu angasafuni ukusuka, sekumnandi kumbe uswele lapho angaya khona. At the same time ngafuni ukukhuluma usuku lwakhe. Okuqakathekileyo njengezakhamizi kunanzelele ukuthi khona nxa ukuthi sengibe lodubo asithi nginguthenent, angithi? Bengibhadala imali kodwa ule ndoda usefuna indawo yakhe la isefuna ufaka abakho abantwana, angithi? Kumbe ulesizathu sakhe ayisahambisana nesahlalisana ngamuhle. Asuzigcinwe yinkani njengokusho kwami, angithi? Endlini yomnikazi. Yebo uyabhadala kodwa akusahlalisana ngamuhle, angithi? Okuhle ukuthi linjani ikhululane. Umuntu uyamnika inotice mawungule ndoda. Give them 3 months notice. Angithi? Uthi hayi ngesizathu ezinje asiphilisana kakuhle ulama areas ukukhanyana awenelisi ukubhadala. Mina ngisenelisi ukunjani ukuhlala lawe. Ngakho bese kunika ini i3 months notice ukuthi udinge kwenye indawo uyehlala khona. I3 months lezana zingaphela le ndoda akutsho ukuthi usuthatha umthetho ufake ezandleni zakho usuphakamisa impahla zikatheni ususikhiphela phandle. Akuvunyelwa. Siyazwisana bazali? Akuvunyelwa, awuzibambi impahla zikamnikazi. Wena okwenzayo uyahamba emthethweni uyacela uncedo. Bakwenzele amasamanisi ukuthi khona umuntu lo umizele emthethweni asho ukuthi yena yindaba engafuni ukuphuma endlini yakho. Angithi? Uyaphiwa la ithuba ecourt ukuthi kanjani aphendule amasamanisi atsho ukuthi indaba engafuni ukuphuma. Xa engasaphuma ngikho iyangenela ikunike i-court order ukuthi thina asiziboni izizathu zokuthi umuntu lo ayalele ngathi endlini yakho. Nansi i-court order hamba layo kwabani? Messenger of court. Messenger of court nguye ovunyelwayo ngokusemthethweni ukuthi athathe impahla zikalowo muntu azikhiphele ngaphandle. Amtshele ukuthi wena su-evictiwe lapho sekumele unjani? Uphume uhambe le mpahla zakho sesizikhipha sesiya phandle. Kodwa wena landlord mnikazi wenu awuzenzeli ngawakho amandla, uyenza ngamandla omthetho. Ayo uyacaca bazali. Iyacaca. Cha kubeka mbe kubona ngawusiyo ngithathe le opportunity kakithi. Ngoba mase sema ofisini ngale sesitshela ngama consultation fees. Angithi bazali. So yikumele kunanzelele ngama eviction. Ngikhulume futhi nge-eviction yesibili elingayi-expecta from asithi ukhansili kabhadalwanga ama-rates, angithi? Ama-rates kuye niyayizothiwa abantu bayo ama-5,000 ama-rates athi kwesi sikhathi bekuhlanganele amanzi, kwesi sikhathi kungahlangananga, angithi? Ukhansili unemvumo yokukusuwa wena usendlini, angithi? Iyakusuwa athumele amasamanisi ukuthi ama-rates kabhadalwanga ayimali engaka asehlale isikhathi esingaka from this time to this time. I-amount yangikhona ingaka, angithi? Bengawabisela abantu amasamanisi. Isikhathi esiningi bajayele ukuthi bathi buya ku-house number, room number 10 esithi wona, angithi?
abaningi baya-ignore, abanye bayahamba beyenza ka-payment plan, abanye baya-ignore. Angithi unga-ignore okwenzakalayo ukuthi after 7 working days, 7 working days, ungawathola amasamanisi njenganamhla siyabala 7 working days. 7 working days zitsho ukuthi khona siyeqa i-weekend, siyeqa lama-holiday, angithi? Yeah. So sibale 7 working days from ilanga othole ngalo amasamanisi. After 7 working days ungekela ukuthatha inyathelo, ivunyelwe ikhansili ukuthi iye phambili ngendaba. Wena bengasakudingi. Angithi? Sebekuphila i-opportunity yakho ye-7 days yokuthi njani uphendule iphepha leliyana. Wena ungayekela uhlale ukuthi ngokwabo nawe indaba zakho, angithi? Yeah. So kuqakathekile ukuthi uthathe inyathelo. Ngakho uhambe ekhulumisana labo ekhansili ubabonise, hayi bakithi nginodubo olunje, isikwelede hayi nginjani ngiyasazi. Bengicela ukuthi ngibhadale ngale indlela ngenze i-payment plan, libhalelane phansi nekhansili. Mase libhalelane phansi lekhansili i-payment plan yani, ikhansili kayisoze ihambe iye ecourt iyethatha i-court order. Uyakuzwisisa? Ayisosibhode emva kokho bethatha i-court order bezokukhipha kumbe bezo-attach impahla wena ungakwazi. Ngoba usuhambile wayaziveza. Angithi? But bakhona osonkanini okuthiwa ngugeni mina lokho. Angithi? Uhlale i-7 days zidlule, ikhansili iyenzani? Iyathi madoda qhubelani phambili. Kabuyanga lo muntu kithi ukuzobhadala ngombuzo wezi-payment plan. Uthule zwi. Ngoba ikhansili layo inendleko ezitholayo. Imali nalana isebenza okunye ukulungisa imigwaqo, ukubhaya ama-chemicals, amanzi, so many other issues elizaziyo, angithi? Yeah. So amadoda azaqhubekela phambili bayethatha i-court order wena ungasekho. Abasela duty yokuthi bakutshele ukuthi sesidecide ukuthi siye phambili. Bangaqhubekela phambili amadoda laphana sebesiyathola i-court order. Angithi? Bengathola i-court order sebethola lo kuthiwa yi-writ, i-warrant of execution. I-warrant of execution babe be-authorize umessenger of court ukuthi abuye ezothatha impahla ezile-value ezingathengiseka endlini ukukhava isikwelede lendleko zokukusuwa. Ukukusuwa phela yinda kule ndleko, angithi? Yeah. Indleko zika-messenger of court ukuthi abuye endlini yakho zindleko ikhansili ehlangana nazo. So sebezaphiwa-ke i-warrant of execution yakho. I-warrant of execution umessenger of court usebuya nayo le-court order. Ubhadala imali engako sekuthiwe sizothatha impahla. Imali lena ibhadalwa. Angithi? Sebefika bekhangela TV, fridge, masofa, sekuhambile. Kumbe nxa kule moto ukuthi siqede sikhulu le moto sihambile phansi. Uyakuzwisisa bazali? Yeah. So from there nxa kuyikuthi akula mpahla ezi-attachekayo ngoba umthetho uyakunanzelela ukuthi khona awuye ufike u-attache ingubo isikhathi esiningi lesitofu yiso siphekela imuli, angithi? Yeah. Kodwa lokho kunye kuyilabeyana abangakukhipha o-TV labo-radio bayathatha beyethengisa. But asithi akula laleyo TV, akula laleyo radio abangayithatha ukuthi bachiye okuqakathekileyo. Ingubo bayakuchiyela, ngithi isitofu bayakuchiyela, into nje ezenza umuntu aphile, into ezibalulekileyo empilweni yomuntu bayakuchiyela. So mase beswele sebe-attach indlu ngokwayo. Uyakuzwisisa? Sebe-attach yona indlu ngokwayo isithengiswa indlu yana. Indlu yana isithengisiwe. Nesithingi wena uyaka. Usu-envidwa. Angithi? Uyayithenga umuntu ye-auction kuthiwa ngithenga indlu ye-auction ngemali engaka sihambile sayabhida. Yizo lezo zinto ezabesilezikwelethe. Umuntu ayithenge imali sethengele isithingi wena usu-envidwa from indlu yana. Ngendaba yani yesikwelede, ngendaba yokuthi awuthathanga inyathelo ngesikhathi ayovele uthathe ngaso inyathelo. Or uyenzile i-payment plan awusayilandelanga. Angithi ngitshiyele endleleni ye-payment plan. Awuyenzi kuphela i-payment plan ukuthi hayi bengaqhubekeli phambili, but uyenza i-payment plan kuyisinqumo, kuyinhloso yokuthi wena kunjani ubhadale uqiye isikwelede sikakhansili. Uyakuzwisisa bazali? Yeah, besanginika ithuba ukuthi ngicabane imibuzo yenu. I think sengichasisile abantu abanjani. Yeah. Lokuthi ecourt kuyakumele expecteni, angithi? Ecourt mawusuhanjisiwe ecourt laphana asithi kawuhambayo ekhansili uyacela i-payment plan. Ecourt still uyayicela i-payment plan, angithi? Uyaphiwa ithuba lokuthi ukusho ukuthi wena indaba ungabhadalanga imali yami. Upropose ukuthi uzayibhadala njani. Ngoba okufunakalayo lapha yimali. Angithi? Umthetho kawukho ukuthi ukuhlukumeze. But wena ma ungakooperate ugcina usunjani? Usuhlukumezekile. Ngiyakubona bazali, siyahlukumeza thina ngokwethu ngokungaphumeli ngaphandle. Besikhuluma ngomungu eliya-ona nti linanzelela ukuthi indubo zethu eziningi zingenxa yokuthi asikhulumisani. Angithi? Asiziniki ithuba lokuthi sihluze ukuthi last time sihlukumezekile sisiyahola umuntu. Angithi?
ingabikhona. Ama-problems ethu are perennial because as Africans asisifundisanga ukusolva ama-problems at times. That's why I'm saying at times. Ngoba elinonengina liyabe likwenza ukuthi i-problem ibe solved but ubukhokheli kunganjani kungasakunanzeleli khona lokho kuqondise lapho kumele kuqonde khona. So okumele sikunanzelele bazali asibeni ngabazali abaqoqekileyo abasolva ama-problems. Uma une-problem ngikhaya whether ngekakhansile eyamanzi whether nguzesa whether ngubani umakhelwane owayo ngoba le-culture of wanting to solve a problem peacefully. Angithi mina mangu-owangube ngu-Edgars ngizahamba phela ngithi Edgars mina vele ngithengisa amatamatisi ami njengogqwetha. Angithi amagqwetha afanisana labo mama abathengisa amatamatisi emgwaqweni. Angithi manje ngingathengisanga lelo langa nginamali. So ngizahamba phela ngithi akuli inyanga bekunzima Edgars. Bekunzima sibile ndosanzima. Kodwa ngicela ukuthi ubambe la $10 leyi. Ngicela ukuthi leyi ngiyibhadale ngale indlela lale indlela ngale indlela ize injani iyethutha. Kodwa ngingazithulela ngisitayelo Edgars uzayenzani? Uyathi action angithi uyabe wrong. Uyabe ngarong angithi. Yeah, so uma sinazile ukuthi kumele sithathe inyathelo ngesikhathi kumele sithathe inyathelo. Awusoze uthathe inyathelo ibisise option. Too late sokupost ungabuya kimi ngizothi hambe ebhadala £150 i-consultation only. Utshethi deposit ngifuna 2,000. Kebe ngingarong umsebenzi wami ngithi. Yeah, kodwa kebe sekuthi too late but ungabuya early it becomes cheaper and easier for you. Inkinga siyahlalela udubo luze luye sabalale lunabe lungasasolveki and abantu bengasakubhilive ucuna usuluza at the end of the day. So ama-eviction amaningi abanjalo kuba yiwo lawo ama-causes. So ngicela-ke imibuzo yami yani kwenza sizame ukuthi sincedisane abantu abaningi ngesikhathana lesi esincane saso. Thina ngisisebenza lapha esigabeni. So thina umbuzo engilawo ukuthi can you assist abantu abadala especially in regards to ama-estate? Yeah. We find you there are many elderly women that we've come across that still have not done their estates. Yeah. Yabona esike sayenza le transparency ngale eMcDonald's lapha besingakayenzi. Okumele sikunanzele ngama-estate kakhulu. Ngikhulume ngokusolva i-problem esikhathi okumele usolve ngakhona. Ngithi ungakujela nonyaka register i-estate yonyaka. Angithi ungakujela sithi ngumnikazi wendlu osebhubhile. Ngiyakuzwisisa? Usebhubhile umnikazi wendlu i-death certificate ikhona. Angithi iphepha le-council linjani elitshoyo ukuthi nguyobe umnikazi wendlu. Izihlobo zinjani? Zikhona. Ama-beneficiaries in other words labo kanjani? Bakhona. Okuseleyo nguyini? Ubuya kumaster thathani i-death certificate lithathe iphepha le-council lithathe izihlobo zibe ngu-4 liye-register i-estate liqedelane lento zakomaster. Lingahlala iminyaka ubufakazi buyabe sekunjani? Buyaphela abantu bayafa lokhu lalokhu kuyaphithizela impilo iyaphithizela iyaphambili izinto ziyatshintsha. So i-estate registration is very simple ihamba ehofisini yakomaster ukuya-register. Khathesi sebayiconsolidate bayihlanganisa akusala ukuthi le iya e-high court le iya e-trade court. I-master's office isiyi-1 liyahamba lama-documents enu befike belincedise. Angithi ingarejistwa i-estate seliza kutshokwe njengemuntu ukuthi i-estate iya kubani. Uma kulama-disputes bazalilayela emakhoti bazalinika usizo ngikhona ngalo ukuthi le i-dispute liyenze njani nxa ukuthi angivumelani ukuthi indlu iye kubani. Kodwa asithi ngumama lobaba labantwana ade besendlini. Angithi asithi ngubaba osebhubhile vele ngoba ababubha uqala isikhathi esiningi. Asithi ubaba sebhubhile mama usele labantwana. Ngabo master vele bazakuthetha umthetho ukuthi indlu isalela usurviving spouse obekade ihlala khona lapho endlini. So indlu sitshintshwa from umufi isiya kubani usurviving spouse. Angithi indlu mase usurviving spouse nawo usurviving spouse awuphonga ukuphila nje badala zababa futhi kwamawili ukuthi kusincedise ukulungisa impilo zethu. Angithi indlu lana esikwile isebizweni lakho awuphonga uhlala nje uthi hayi mina ngingafa iza kubantwaneni. Thatha lawe inyathelo kulamawili ayabhalwa. Iyabhalwa futhi uyihambise komaster ukuyifayila komaster $1 nje zwi. Dola lebond yakho nene-user. Dola nje uyabhala iwili yakho uyihambise uye-register. Utsho ukuthi mina ma uNkulunkulu esithe wandithatha esamsikhathi sikhona emhlabeni ngifisa ukuthi le indlu ithathwe ngubani lobani. Kume ngijiyela abantu abami ngokulinganayo in equal shares.
Angithi lokhala kuyancedisa ukuthi ma ungasekho emhlabeni lo muntu ozakuba ngu-executive we-estate yakho uyakwazi isifiso sakho ukuthi wena uvele ufisa ukuthi into le injani, i-estate yakho ibanjwe kanjani. But ungabonga ukuthi dunya nje ufele njengedonki kuyayenzakalani? Yikho kusala senza izimvubo ezingapheliyo, perennial problems, ngoba asifuni ukuphila izimpilo ezine-order. Okusalayo bakithi badala, okusalayo ukufa kukhona kubani lobani. Angithi kuyakufikela okusalayo kuphela i-date of death, but ukufa is guaranteed, one day you will die. Mu-energy akuphela ohamba inqola yomlilo. Yiko kumele sikwazi liqiniso, kumele sitshele iqiniso singabantwabeni, living sisemthethweni, liqiniso elikhona. Ukufa uzakufa. Wena ungafa ufisa ukuthi kusale kusiba njani? Kusiba ne-disorder kumbe kusiba ne-order empilweni yakho? Ifisa i-order. Ngithi ma ufisa i-order qoqa-ke, yihlela-ke into zakho ukuthi mina ma ngingasekho ngifisa ukuthi izigqoko zami zibanjwe kanje, iy'ngubo zami zibanjwe kanje. Anti singabomama siyasebenza, singabobaba siyasebenza, sisebenzelane imuli zethu. Angithi masebenzela imuli zethu kaseronke nini siyakwazi ukhona umdevulu ongena ebantwini. Angithi afika athi hala namathwini wane lamatshwana namathwini these days amamingi yonke lana layiniwe yakanazi bandawana ngawani. Kodwa la abantwana lensane ezingaka lapho kuyagodola kathesi uyafisa ukuthi ukulale phansi lapha wona usebenzile. Imini sithethe kumbe mu-anti kumbe ngubani. Asiqoqeke nini bhala iwili yakho utsho mina ngingahamba ngasuka emhlabeni ngicela ukuthi lokhu kwami kubanjwe kanje, lokhu kubanjwe kanje. Indlu isalela abantwana. Siyakuzisa bazali. Ukuthi ngiphendule umbuzo wakhe enza Mina ngugogo Chitani. yebo. The thing is, Yes. indlu ngeyami. Ngayithola ngo-1976. Yes. Ngilokho ngikhona. So kwasekubuya ukuthi ngahamba ku-city council. There was Mr. Mpofu. Ngisoyenza ama-payments ami. Wasesithi yena, since you are now entitled to title deeds. Yes. This was in the 90s. Then mina, through ignorance, and I was working, I had no one to help me. Ngasengithini ngasengilibala ukuthi ngiyothatha ama-title deeds because I don't know how ukuthi athathwa njani ama-title deeds. Ngatshela umuntu ongangicebisi ukuthi ABC. Until now, anina ma-title deeds. But indlu ngatshelwa ukuthi injani, it's entitled to title deeds. Then, if correct, city council, I've got. I'm a granny who's not working. I worked for the whole of my life, young age. Ngahamba kunasa, nganikwa ilamsam enganthengelanga. Dakathesi, I'm struggling. I'm living through the grace of God. So, ukuthi mina ngikhethelesi is correct. It's a city council. I know I will, by God's grace. Manje, ama-title deeds, how can I get them? What's the channel to go through? Ama-title deeds, the procedure is, as long as you have got Ndebele council, as long as you have got the session agreement from city council, you go back to them. Because that agreement is with city council. You go back to them and tell them, I'm now ready for my title deeds. Can you start the process for me? Or you just write a letter and say, I am now applying for my title deeds. Can you assist me? Where do I go? What is required of me? Then you take it to housing office. They will assist you. Even your local housing office. The city council has decentralized most of these services to the local housing office. So you go to the housing office and tell them, I now need to process my title deed. But take my advice, bear in mind, there are costs involved. There are costs involved. Conveyancing costs for the lawyers. They will tell you, you will have to pay our lawyers so much. They will give you the bill in due course.
Okay? Expect that to happen. And then on the issue of this college, I can see. I get it. Yes, you pay through the grace of God, but are you not able to rent out even a portion of the house to be assisted to pay those rates? Because you will not be assisted to get title deeds as long as the house is owing. They will tell you go and clear the rates first. Okay? Expect that to happen, Gogo. They will tell you clear the rates and then we'll process this for you. Yes, but the first channel is just write a letter to them or go to them and tell them, I'm now ready to have my title deeds. Can you please take the process for me? They then do their recommendations to the tower block and all the process then starts. The tower block then instructs their lawyers to then do the title deeds for you. But if it's owing, it's a challenge. Okay. Yes. Abangabe bengazwisisanga iprocess yama-title deeds yonke xa kuyukuthi uphethe iphepha lekhansili uyakuzwisisa bazali uhamba kiyo ikhansili e-housing office yakho eseduze lawe uye batshela ukuthi kona indlu le isebizweni lami from kudala nanti iphepha sengicela ukuthi ngenzele ama-title deeds ami baza kuncedisa barekhomende kusiya ngama-ofisi khona lezo kuyefika emaloyeni abo kodwa linanzelele ukuthi kulendleko eziba khona khona lapho indleko yaqala kumele inanzelele ukuthi isikweletu sama-rates kumele usikliye nxa unesikweletu sama-rates bafuna ukuthi usikliye bengakaprocess ama-title deeds amaloya abo babefuna uwabhadale because kulendleko ezizabhadala e-deeds office abo-stamp fees e-deeds office obokurejista lawo ma-title deeds so likhangelele ukuthi balichaje ukuthi lithole ama-title deeds ezindlu zenu ngoba kulendleko eziba khona uyakuzwisisa bazali awukho ngicasisile kwazwakala. My question is, I understand the plight here. Yes. Which she's not the only one. Yes. When we look at it now, she's not the only one. Yes. There are some who are not present here, who are in the houses. Yes. Unfortunately, when you call a meeting of such the issues, which are legal issues, yes, and those people are supposed to, I think Mr. Ndebele should know, and some of us here should know. Are you from the Legal Project Center? No. We had a lady from Legal Project Center here some time ago explaining the same issue about title deeds, about rent agreements, you know, these rent agreements were to chugera or whatnot, explaining such issues. So we come back now. My question is, she's unable to afford anything. With your help, can you find some assistance to assist her? Because here we are at a forum to assist each other. We must assist each other. My second one is the deceased, whether it be husband or wife. yes, When the deceased passes on, the husband either takes another wife or the wife takes another man. Now, when that happens, the children are no more benefiting. yeah, They are no more benefiting. Whether be the husband, whether with the wife, he becomes aggressive. He wants his name to be on that housing list. yes, Do you see what I'm saying? yes, Now, ngizahamba ngiyetshintsha ibizo, ngifake ibizo lomkami, kumbe ngifake ibizo lendoda. When I die, or the wife dies, she's claiming, my children don't benefit anymore. So, benefit the next person, indoda yana kumbe umama lwani. Where are the children now? okay, Because you explained so clearly, ukuthi khona, the moment you pass on, you immediately go to the Master of the High Court with your death certificate and everything. yes, Yeah, because you actually, they'll send you back to trade court duty. okay. Thank you Mama for your two contributions. Eyaqala bakithi bazali ngiyayizwisisa sonke nangithi ngizayiphendula ngicuzele futhi kulokela ngingakukhuluma. It's very difficult ukuthi khona ngiyecela imali ngithi khona kuzobhadala ama-rates. Ngiyacela kubani? Siyasizana ngithi lapho. Mina ngalisiza ngakho lapha ngomqondo.
lokubonisana ukuthi khona ama-rates ma-ehlupha ngithi sacrifice one room ufake ilonje thatha imali yami njani kumenqole space sengathi kulamanzi zama something ngoba kunamuntu ozabuye ezokunika imali ethi hambe ibhadala ama-rates ihlale comfortable yami nginjalo endluba ama-rates angishaye so ubambane le-school fees uzuthi budevul uzalele endlini yakho kodwa kumele yenze iplani angithi njengomzali kumele yenze iplani make sure ukuthi ama-rates abhadele ngoba i-consequence yokungabhadala ama-rates litshelile umthetho uyabuya ngithi ikhansili yakho iqinise athethe kumbe indlela leyo ohlala kiyo so ke kumele uyenze iplani sacrifice as much as you want to be comfortable. Let's make sure ama-rates are paid. Singadlalisi owa. Yilo udubo lwebhizinisi la e-town. Ekhaya izibe ngcono. Ekhaya ula-rate. Right? Mise ngisiya ukudishini kababa esibini. Angithi eyama-estates. Eyama-estate lawo ngathi ngiphendulile umbuzo lwalapho ngisaphizele kokuqala laphana ngithi ukuthi asibaleni ama-wig. Sikhumbuleni abantwana. Sisebenzele imuli zethu. Angithi siyabathola uma sithandane kodwa abanye babejelile abanye babengekho jelile ngoba laphana uma ususiya emaster usiya-register i-estate uyawazi bakhangelani ukuphila mpilo ba yinto yokuqala abayi-check-ayo unomtshado yini ubuthethe yini yinto yokuqala abayi-check-ayo aba-check ukuthi kulabantwana abangani bayababhala abantwana for record purposes zayo kulabantwana abangani but into eqakathekileyo uma usiya-register i-estate ukuphila kusile abantu wena mself uchatile yini xa uchatile sesikhangela ngoba i-surviving spouse wakho uchatela yini in terms of i-marriage yakunazela abazali so wena ngumula ukwazi situation yakho umaster kuza kudinga ukuthi abekwazi ukuthi laba abantwana ukwazele lo madube lo maphiri lo mandebele lo mabani abakudingi abantwana balelisti yabo balekolam yabo where they are listed but kumele kunanzelele ukuthi ngale kugijimisa umtshato kulawo umtshana or nxa ngingaprove ukuthi hayi baba lo bendlobole zibiyiloko zami zizofakaza hayi basibazange umkhwenyana bakithi wobe wazokhipha ama-1,000 amarandi kumbe likobe ezingako sesi-establishile ukuthi bekule-marriage indlu sisiyakubani surviving spouse abantwana abantu bazele lo madube onguye owasebenzayo ukuthi indlu itholakale sebeselegcekeni abantwana bale-future yabo bazazisebenzela so wena ma uvele ukwazi ukuphila kwakho kathi kunganani ukuthi ma usubhujele ngosipawusi wakho ebelezele lonke abantwana laba ngithi to make sure ukuthi indlu le abantwana laba laba bayabhenefitha indawo ungabhali kwili ukuthi hayi mina ngabhubha ngingabhubha indlu le ngayithenga ngizosazibani osobanishiyayo indlu le ngifuna iye ebantwaneni bami angithi kulo usipawusi wami ebengilayo sithathele ngesikhathi esinje angithi indlu le isenjani abantwana bakubheka abantwana ababhenefithayo lokho uyazidlulisela awuyenzelwanga umthetho umthetho ungakuncedisa kodwa uyazidlulisela wena wena uhambe register iwili awubhali fake ngaphansi komqamelo ngaphansi kombheda badala ngithe yi-$1 bond uyayiregister kuphela emaster lapha $1 bond mayiseko-master akula sihlobo esizabuya sidabule siyifile akula angaza idabule leyo itshile endlini komaster injani irekhodiwe sekulama-computer these days sebe-computerize babona ngayo vele ungafika le certificate yawo amachabela asegruphile lapho sebethi mtini emtshineni iwili ungayifihla ngaphansi kombheda kodwa ngicela uyiregister indlela nje qha komaster kuyasiza into eziningi especially abantu